go, give glory, give yes, oh. Ham kutaka ukaye. Hey, wait, kama kusaboni mara wena kithako Jozi. Wena bona romuzi jwa. Yo mntana make yathi Jozi ngiphethe kamnandi kanjani uyangibona musebile sengiona netavern kunevavavu ngaphakathi. Mara nina nisahleti njani la? Yo usikabulela. Wathi bake ngemaphilere ke thome ka wena pele. Wa mbutsi wa tsake wa khahlisha hle wena yo mara ke go khalela jwang wa tseba mara ke dumela gore ka hira wa tseba ha nna morare dihlakela fela wa tseba eish yathi mntana make phela lena uto owna wena utohlala ethilini yathi ngathi vele ungibukele vele la nalabantu laba ntshelayo lenu yathi mara umuhle kanjani bana make yo uhira nna yo plus ke nyaka lo fa number phone tsaka yo plus wa tsake nyaka o bereka plus ke na le bana yo wa tsakeng nka thabela se wa tseba hayi ungawafaka la bana make hayi o sa tsara phone eso gane wei hayi bana make phela mina iphone lena nginama iPhone i6 inoba ukuthi nje ngisaba botsotsi ngoba ngiyathi ukuthi batongithathela all right tisha ko fakele di phone tsaka ne kwa fakile ne ska delete di phone number tsaka ka mo please eno re tla WhatsApp ne ke sa tsamaya okay sharp ne mkhozi uhambe kahle yazi yeah bye muhle awumntana bhuti uyawukakutoba nenjeba wakhula kangaka mara man khari yazi udlala ngamqala into le umengo lo akusijebe man awu mara sowukhulile mntana bhuti yazi ukhulile rehe awukhula kubona man khari cala man esilapha enarheni ekhethu man yazi ngitosa disikhulu man angazi bonyana ngiphume njani endabeni zamisa yazi ubhuti ungitshelile ngawo manje yazi bengiba ukuthi ube nelawulo empilweni yakho ucala ukuthi impilo yakho imnandi kangangani mntana bhutami cala man khari angekhe ufike uzongitshela bonyana mina ngibe ulawulo lani khari abesanaba bamahayina laba basila phansi ibhodulukela bangazi bonyana ngingibani hawa ningasongihlolela nina nawe nangabe uyafakaza uzoyikhotha impenge womile ningazongihlolela wena hayibo awazakhe ngibona umntwana ongiphendula kabuhlungu kangaka mara kanwena unjani mntwana bhuti awa ngekhe uyenza into leyo ngekhe bamahayina wokuthoma khari cala mani abesana bawubazi bonyana bayingozi kangangani niyangazi bonyana ngingibani mara mina ningazongihlanyisa nina ngijuguluka nangijuguluka ini wena zakuhlaba ngempama isithaba sekheda sisikuhleke phela kwanjesi bazongihlanyela wena angizokufuthisa nguwo wena hayi man fuck off wena fuck off man uhlaza mntwana bhuti hawa zakhe ngibona umuntu onjengawe ya machita izinyanizo machita soloko nangikhalisela machita sena futhi ngifuna ujoin ngifuna ischeme ini ngimama mara yazini unzima bafethu yangimama le industry lethu nabanye abafana kweLazarus jo izinja abafana lapho escan iscorpion since wafika iyo bathi kune scorpion jo ngikengezwa ngale nkingi lezi esidwele gas para mina ngifuna ba part of it ngithola ya ngifuna vele ngena inside Kingsies ukuthi isithini yazizwa esidwele igas yo Brian anyakuza Brian joina mina Brian sicule sonke lento zakho lezokufokaza azokulimaza Brian majita waswana mfethu utholopela mara luphumeleli majita hona umuntu onshampilo opela mphana hayi majita mina kancane ekuseni azini yabonakala ukuthi sometimes angeke uphumelele ngimama mara yikho la ngibathi uhlale nje ungaphumeleli ekuseni majita bayavuka abantu ngimama na ungavuka nini bathi nini nawu nemali jo ngimama angeke sikuphikise maye ungathi jo akuphumelela kaunta ngiplan tamanivaka ejo yekela ubayivaka ngimama because manje nawe ngisho ufuna ukuzimela ube indoda sha mashaya izinto eziningi awungahesitate ngimama music angeke kuvikela angeke enzele next ngimama sha maye machita kena kambani since maye machita ngishayile vele uverify iscorpion ngimama yo abafana bangaka ekhoneni kaze sondlula njani hayi jomba yele sodlula mara guys like niyababona bekho kule level yethu hayi ekuseni yo and lapho nina bona athi sancenga lezi zinto ezingana coach yo hayi man abazenza kahle lapho
njengoba ngisantshela ukuthi maningangena lapha kuma-Scorpion angeke nisole bafethu lapha kuma-Scorpion bafethu ngizophatheka crane yabona namahayina lawo like sebaphenduka abanye abobhari like emphakathini angithola abomagriza laba balabala ngamahayina yabona ukuthi abafethu mina ngithi nizoba right lapha kuma-Scorpion uthini Uyasihudela wena ngiyabona kahle wena vele uyasijwayela ngiyabona maye wena ngitshela ukuthi wena siphume emahayina singene kuma-Scorpion hayi bafethu lento le ifana njengerula i-straight ayifuna uku-underline yangithola mina into engangitshela ukuthi bafethu mina noma ngingajoyina kuma-Scorpion ngingaba sharp kakhulu yangithola if for example bafethu nginemali nganisendela imali emakhadini wenu bafethu yabona abantu asifuna usibribe la hayi bafethu hayi ukuthi ngiyanibribe ngijama ukuthi singene kuma-Scorpion hayi bafethu sikrene emahayina uzosihudela wena sani uzothola intama manje zobona bafethu akunadlamba kuliwa ngithi mina into engitshela wena ukuthi mina ngingaba sharp lapha kuma-Scorpion because nina bafethu you got the manpower bafethu ni-strong nimabhouncer phela nina bafethu sho ukuthi masihlangene singayenza into eyi-one yangithola wena sijwayela amabhouncer vele kunazo zonke vele ya bafethu relax ntanga yabona for example ne uthi uyabheka ufikze unomuzi unomfazi le akasizwe inomuzi unomfazi nina next bafethu nezindlu bafethu nganisendela imali umshongo ngasijabulisa ngale mali engakusendela yona ngithengela nemoto izinto eziphukayo sichazele kahle kahle le ndaba yakho yini uyeke usitshela ngemali khulani down bafethu uyabona nina manje ngaskimana nami bafethu kuyoba into eshap sikimane nawe ngendlela ezinjani so mpitshami ngoba mina mpitshami angeke ngikwazi ukubetray amajitami yabamba njani yabamba mjitami yabamba lento le ayibizwa ngokubetray yangithola lento le efana nokuthi like mina ngifuna ube spy uphume kibo yangithola wena tho kahle vele uthi vele kwenzakalani vele mpitshami uma kumahayina singena ama-Scorpion kwenzakalani lapho yini lento sizuza la kubo bafethu relaxani yazi nina nozuzana nozuza imali nempilo emnandi nolandela abafazi bafethu anifuni impilo enjalo njengofix for example nangofix abafazi bamlandela nina nifuna ukulandelwa yini nifuna uhlala ninjimani bafethu khambani yini zishani maye mpitshami yabona maye mpitshami ne ungazothi sinishimane yabamba mpitshami sizojoyina yabamba musarelax maye mpitshami sifuna imali relaxani bafethu ithini nginifakele njengoba nanibona ukuthi ngingumagolide yabona hayi ukuthi awuboni bafethu ithini nginifakele endirect ya sifakele vele maye phela usothi icheck lapha esikhwameni ukuthi ingenile ekhadini check lapha nasefonini phethe ifone angaphathi phone ma 2 minutes izongena nibona sothi out phela maye sifuna imali zethu yabamba ngiyakutshela mfethu sibe grand uyayibo singenile bafethu ya ingenile ya sure siyakhuluma maye ya ingenile bafethu hayi izinto on sengenile bafethu angithi hayi bafethu asambeni somali nifuna ukuyaphi ema-chipsini nifuna ukuyaphi bafethu sizigipeni Tang ngathi Lazarus muslo nguye ntanga uye iyo hayi uthi uyadlala ngiyakutshela asimlani asimngeni Lazarus all right wayangathi uyile so angaze ngiwe mina bafethu it's just that I was just descending with the style igravity iyangijabulisa mina sho ukuthi gravity imangele kule nsuku yeah uye ngathi yakolota lo mhlaba yeah utshele lo mhlaba lokuthi ngizowubhadala right in pride after that I'll find where mind landed yini uyasidinga nasikhokho noma sibukele comeback yakho ngiyabonga majida kodwa i-comeback yami was supposed to be done next week kodwa ke manje ngiyabona ukuthi I have to reschedule hayi ngiyama I hope next season will be fine bro sahamba sikhokho izonkabi zami even if I die but I trust these young ones stars and leaders multiply kazi ngibani uhlele endaweni yethazo yesiqhayela lo andimiyazi nani Molo girl Molo ntombi njani ngiyaphila njani nami ndiyaphila awubona uhlele endaweni yethu hawu indawo la yena muntu sendaweni yethu apha kaloku sisi ayena muntu indawo kanti wena ufuna ukuthi mina ngisuke la vele mele usuke la indawo yethu le kanti wayekomele ngibambe ngamawashini yema ntombi uqhobe bangimpama ngajama sana
yazi mna ndiyazisola ngale nto esenzileyo. Masijike sihambe siyoxolisa. Uyazisola? Ngiyazisola, serious. Masijikeke. Masamba. Molo sisi, okwesibini. Xolisa le nto esenzileyo. Apho nalapho besi-wrong, bengingamelanga basukususe endaweni. Thini baphofa ukulimazanga? So thini yasixolela? Ya ngisemxolela. Okay. Sambeni. Si vele kusasa vele zibe sikhipha. Hayi mfana disipini uyasihlanya nini? Nathi nesijida plaza sifayithi yasijida. Lolo Felix. Elikhizwa. Sema Machita skipa. Ula Machita. Skipa. Fresh. Kalama. Bafita. Yini sokuyinkinga na ngishaya round na. Inkinga. Nina Machita yazini. Nithi ngizashayela thina ijeyani nina because nini ngibena mascorpion. Ngibona ngathi asazga. Thina namascorpion nini? Utshelo bani laba leyo wena? Wena ngathi asazga. Tama selain subuh semua apa fana lah. Apa nak? Fana skop paling tahu nak guti ni memang scorpion lah fan. Sembah mo. Hello. Hi. Benjat. Njani? Ayina ngishaya. Skiphani ngawa amalanga la. Ushukuthini? Ushukuthini? Ngizile indabanyana zakho lezi ziyenza ke skiphani nga. Uthi ziphi? Awuzazi? Emadoda. Enhle kukhuluma ngane. Kukhuluma ngane. Mara ubona ukuthi wahlekisa la. Awubona wasihlekisa. Umdala kangaka. Usale ulwele umjida. Umjida out. For what? Uthina nhlaki? Azake ngakutshela ukuthi nginomuntu mina. Whatever le mina siyenza mina nawe siyazamelana. Umuntu wami lo bekosele ngimlwele bengiyimiyekele bamthathe nje somarisa. Ulele. Hawu. Unjalo. Hayi. Akuthi le mhlaba le yayitshintsha amalanganyana la. Ngaqala kuyibona le into. Mara kahle. Uwe mara. Hanga. Laduwa kama kana la. Hayi. Asakutwa ni hardcore wena uhethe kwena. Hayibo. Hayibo. Yo. Bengokuzama. Hawu. Ngiyakuzama ubona. Kwenza njani kani lapha? Abo. Lo bovu lo. Andile kwenza njani lapha? Ngasuthi niyalwa nje. Asiyami. Banguye umuntu ongijolela naye lo. Hayi ihlizwa yakhe noboya mntazana. Kwenza njani la? Hawu. Mamela ntwana siyajola la wena ungena phi ufunani wena la? Kahle. Wafunani lo? Afuna kuhle kwenzakalani lapha? Andile. Masimba mani lapha. Niyangilibala bonyana ngingibani nina ne? Alex. Ukhuluma nobani into le? Alex. Ngiyakubuza. Uthini? Angakuzwa ngehego layo ngimhlalukwane ihloke mama ithulile enyoka zakho. Bamba nje inhloke ezifowele lapha epateni ungazongihlanyela. Ukhutela mfana. Ukhutela wena. Ekuthe. Kahle ufunani wena la? Andile ubani yena lo? Wena usamazi umhlalukwane. Uyahapha umuntu lo. Ekuthe. Kuyini? Kahle ufunani la asakumeme la kuthuze la ufunani. Udlule la siyakhuluma thina ubona siyakhuluma. Umuntu wami phela lo. Wena uzozenza ngathi uyangi-owner uyindoda yami. Na indoda kwami la ngakutshela ngayo. Zakuhlaba ngepama. Zakuhlaba ngepama. Kuyini into yenza? Kuyini into yenza? Kuyini into yenza wena? Mamela wena. Wayizwa? Mamela. Lona. One day uzuyithola into uyifunako. Ubona wena? Mina nawe ngapheli. Isasikhona. Siyodibana. Kwenzani? Kwenzani? Ulwa nami? Yeah, ngilwa nawe. Ungibani? Wena. Ayikapheli mina nawe. Ngizakubulala msana. Uzobona. Ngizakubulala msana. Awumiyeke nawe kanti ingakho yini? Ngizakuthi ka. Ngizakuthi ka wena. Ngizakubulala nawe bantu bekhe. Ngizakubulala nawe uyalwa nawe? Uyalwa?
yazi mngane bathe ngiseba usenovela nthincane thanda ukubethe nomsebenzi wakhe ekhanda wenza ucabanga ucabanga nami ngiyangawuyefike umsebenzi utsho loyo NST cabanga and owatitshala ndimoyikishe ndizanibethe nje ndizombizela umamami nabasho manyengise ngumbizela umamami ngizokubhala umsebenzi wakhe ubhala umsebenzi every day ubhala umsebenzi nangeke shem girl hayi ke sisathetha ngayo hayi nangomchozelo bakanhlapha lasifika ngimazi mkhulu bathaba bangasemva bathetha ngamjuka ngicela ukubelwa bandazi ukuthi basakayiwani yebo ninibizelani shoda ngantondeni lasi umshayelani umngane wami ungenaphi wena bandimbethelani Jessica cause uzodila naye wena sisi theni hamba uxelela abantu bakho bamnandi aqhwaba kanti ethu zasiqepha sinyela ke khehle sinyela wena ungenaphi ndamqhobelani chomi yami uhlabe kapha ucutshe kaphi sinyela ke khehle wena ungazokhuluma nomngane nami njalo ungenaphi ngithetha naye kanjani singiqhela ungazongishaya ngempama wena uyangiqhoba hayi kancane yini ushaya ngalo angendawo sisi weke nini hayi thula ungazobathulisa njalo ungena abantu abathi wena into yenzile wrong sinyela wena ubale into wrong umuntu oyenzile hamba uhleba ngabe banganini bakho sinyela ke ungazongiphusha njalo wena waye wena ungishaya ngempama hamba lapho suka futhi endleleni yami yo khame kakuhle wena Lazarus besicabanga ukuthi unathi kanti uyibetrayal uyinja Lazarus angaze ngibe kumahayina I never one of you yangizwa so nina mahayina ngimbolile nawe Skopon team if uzothatha abantu abathengisa umphefumulo lalela la Lazarus ngicela ukhule down yangithola mina ngikulethela i-team la ukuthi sizoba i-group e1 sikhona ukukhula nathi sifane nabanye abantu sibe yi-crew ngiyanizwa bafana okay lalela ku Scorpion team eqembu elisha nizoba part of me indlondo le bafethu so ngifuna manje sihambe sisahlele so that we can influence one another la endleleni sibe empire grand asambeni bazongifunda kahle namhlanje yimini nje egame I will last forever kule game hayi kusempi ntsambo malanganyana la nini ngathi phambi kwezolo mpijama nabangqondo yeah phambi kwezolo shoot mine akusavelela abafana nyana la ku Scopo nokade benzani manje abafana lezi uzijoine ngara ku Scorpion hayi iyadlala wena mara samba so machita nina ngathi aniboni nje naba laba bafana bomahayini waye bangangenwa wena vele siphile phezulu kwabo ma no sitho ilintana lezi nje zisafika la nini ngimi ujezi ntanga intana lezi zikena zenzani zifika zitaxi ke zingiphendula manje uyangithola zigamula mina zoyithu zigamula zoyithu zabaleka zathi zizobuya njengisazilindile ukuthi zibuye kumele zizoconverse ukuthi manje kahle kahle kuvayana zijoinile ngara or iziza neskemunyana la siphele sizibhora na kanjani akunakuthi kumele vele yabona bona if mhlambe beza ngendabanyana zokuthi mhlambe bajoinile or abakajoin enhleka singeni indaba apho mangabe njani mele sibashise one bakhona ukufunda ukuthi nakusasa because maye so phela basishanga into enye phela into enye le angeke simele leso abadlala la bafana sicela kabi abayidlala labafana ngeke ngivukile lalela Wash. Yere. Tangele phezulu. Yere. Ngazofika senithi wash kancane la. Mthini madoda. Awuthule wena Sompisi. Ungazi ukuqhathakeleni la ngathi. Yakhuluma vele Sompisi. Mabe kodwa hluleka ukusondela wena Bhodloza. Lalela. Sengumcemane mina manje. Nganibheka igame enidlalayo. Awukahle Bhodloza. Ngabhibhidla uzokhipha amagwebo.
ayikho into ozositshela yona wena la uzeleni khona la sekwesithu ufika namhlanje awenza into zengayo namhlanje ngisasho futhi yenza into zengayo lento iphethe uthi uyiphathela bobani njengoba uze nalaba mina nizekithi ungazosihlanyela mina ungazosihlanyela nawu la yenzani into eniyenzayo ungazodlala nifike niphake la nishaya ama-parking yana bhedayo yenzani into eniyenzayo fuck man awuthule wena sihlaba lalela ngikucocela uzokhawatheka that's why niluze ama-member due to i-loyalty yenu anikho strong okwami ngathi kuzobuya sekubuyile yini lokho your own people banijikele beza kumina so manithu ngicabanga ukuthi ningenza umehluko bites me ye wena small awuhlehle wena and uyekele le ndaba khona yokuthi niconcord ngathi siphakisa amadokumo wena zakudosa ngempama ngabe indaba sale awume kancane na cheese boy mapaloni yezwa akugonyisa lamakondi sana wena scope sana zakubamba ngale sende wena wena sana bazophusha nje yamso bazoyiphusha so ngoba maye izagcwala igazi yini ngafana neso tsingabe wena jamani kancane entatla kumzeleni la ngizele uzophikisana or ngizele la ngizele into esizele kahle baba kanti najamana abantu emuva awusakwazi uzikhulumela manje awusakwazi uzikhulumela hayi wena nina fuck nina ungazositshela le nto hey kanti nizeleni nina la nizeleni kanti nenzani enhloko nini yarre ngathi sengizoqondisa izinto manje bafethu nina ngathi nizana wenzani wena Thando tungayenzi la ire. Ini? Yenze ini? Bahle benzeleni nina la? Benzeleni la. Lalela ukuthatha umphefumulo womuntu kuzokwenza ukuthi uzisole impilo yakho yonke. Umphefumulo womuntu uyakhala, igazi lakhe malingaqitheka amathansi uzoyenza njani? Lalela Sikhokho, ungafuni abakasidlondlo bakulandelela. Yeka lento oyenzayo. Yokhuluma ngithini nini? Benicabanga ukuthi yophelela laphi? Sekuyileso sikhathi sokuthi manje nibone ukuthi isongeso ubheja ngekhanda lakho ngithi lo namhlanje sihamba naye namhlanje uyobona amathonga wena mfana namhlanje uyolala nabasekini yezwa ucula amagugu nonke njengoba lapho ene ngiyacabanga ukuthi hayi akusibona laba bazokuculela laba nabo uyolala nabo ke laba namhlanje kodwa ngizoqala ngawe khuluma unyoko lalela yenzani enikwenzayo oku right for nina uThomas mina ngikholwa ngobona akusiza ukukhuluma kakhulu naRaza lo uzibonile ukuthi uyisehluleki isiphetho sanamuhla uzosibona ukusenzakalayo angashaya into yakho bafana nithi into emsileni njengoba ukhuluma ngonyoko nangu unyoko yakahle indoda bona leza ko ziyabaleka maye khuluma nafuthi nyokru amasimba lawa wakhulumayo sambepesa Lalelani ngelinye ilanga isilima siyakusinetha isihlakaniphi le ndlela lo mfo ahambe ngayo nomndeni wenu uzohamba ngayo noma ningangenzani today I bow for you nginika amandla ngiyavuma ngihlulekile yenzani enikwenzayo kill the bastard once man nina ngizwa angisabi lutho mina nguLazarus kahle bafu amehla zaba bebomvu guqula amafu mfana umkantshi ogcwala ubebomvu ayikho into ozoyenza mangabe uzithembile ngaleyo ndlela njengoba uthi usinika lamandla thathana into njengoba igazi lakhe lisezandleni zakho ugcokile okusemthethweni mfana kuwe lo sele naye sala naye bayanya la ngikla abona lo kanya hayi mfana shubile manje nalo mfana lo uhamba ngasiphanga imali ethu yonke kuCharles hayi intwana liyasijwayela intwana le mpijama ayasiholisanga kahle manje ekuseni mpijama lalela la mpijama avele ngcono sichithela amanzi ayikho lenkulu angcono sichithela amanzi ayikho lenkulu sure intanga maye mntanga ishubile intanga maye yo intanga indoda ziyabhora zama scorpions zonke majita mfana msiphumeleni khayina vele jo ngizibuza lokho maye
Siphumeleni khayina mfana zishubele maye. Vele babangasithola la nathi vele basiboda vele. 6 feet underground boy. Sharp hands. Ungafunga ukuthi bathunyiwe laba. Lezi zinja lezi. Lalela mina ngumalaza mina. Ayikho eyami ezofa ingafi. Lalela. Udubulo yedwa wami lamahayina blood. Mara simshiyera. Mahlanyi kahle ngababetha. Simshiyera. Bazomfunda ephepheni lejabisa. Hayi mfana okwamanje akusasizi. Ngono sicede sikuthomile ngokuthi akusafani nokuthi sokuyela kuma Scorpion njani. Yabo. Ayikusebona manje. Tumulele man. Ka Georgian. Yeah. Ay marantanga bumabuda ntanga ay. Abayabe. Ntanga yaso ondo ntanga yazini nentanga wona bongekho ntanga moleni ntanga emhlabeni uyalingana. Ngimam. Ngaba nempi la ndo daya impileni tayavuka ngama diamond takuza ufox akalimali. Yavuka ngama diamond. Yakena uthi lama diamond akuphi? Ani njani? Ntanga phethe. Mina ngasobatha ama diamond nota walahleka. Bo. Na. Awuna mpintsha mayine. Ngapamuka mehlo uzobona ngaphandleni. Hayi suka ntanga wena mayi. Yere. Ngitheni ku. Angaka ndoda. Ngitheni ku. Hayi imali ningi manje. Hayi kusentanga. Yeah. Nayile ntwana. Hamba so. Qeda ngale ntwana kunini? Yayanye. Yere. Landa le ntwana. Yeah. Shaya sendi. Zokubona. Bye. Ayihleli phansi bamba umthetho lenkabi shisa impepho sihlangene phezulu